Yening saja adi terusna tekening dewek beline kangguang malu mau baju dekil kualeu ilit kulit adine buin pidan kayange sugi itu mau payah sekitan adi. Bes keliwat lacur beuline kadirase umah merab langit nanging terus neugulahan beli mulai sujati kapining adi. Nanging deu adi nyeselin ngulas omah buka beli diastun beli dari sopir angkot manhasil ulian banting setir kanggong malu sekeu abedik walau mekudus ban bunggut paone enyen nawang buin pidan beli dari sopir kapal sina dituliu ngelap pipis metumpuk-tumpukan di cara bukit itu jalan nang kenau adine meli penganggo apang ganti bunga. Kewalau apang adi ngerti tekan kewadaan beuline bes keliwat tiwas bele kadirase umah merab langit nanging terus negelahang beli mulai sujati kapining adi. Dari sopir angkot manhasil ulian banting setir kangguang malu sekeu abedik walau mau kudus ban bunggut pane eyen nawang buin pidan beli dari sopir kapal sina dituliu ngelap pipis metumpuk-tumpukan bicara jalan nang keneu adine meli pengganggo apang kanti bunga nanging deu adi nyesel
Jalan